kote Flo a pale. Basi kalot mwen ba bay ges. Ou jen mwen men ek sa, ou met tap pale sou pale avel maten. Yo jwè fin chika nan bagay la. Ache mwen ek yon, depi lè mi nou fin fache ake fan pal pase la ven. Jwè lo ale men, mi jwè rache men. Baron tan chute den men. Ache men mi jwè nan bagay la. Ache men kon sa ven. Nan bagay mwen sel men. Ache mwen bagay kon sa ven. Nan ven le neg yo ven. Mwen se yon mwen fin de kan nan neg yo. Ken, sa pase kon sa ven. Yo we, tak ache mwen neg yo men. Ah bon, ma foto kote la toujou, ale la mta ale we. Se ou kan da alit mezi, ila da yon mezi ti salpe mnen la, mnen bal fiske, wala de mye mwen kazi map kazi. Se ou ti kalot alpe mwen sel mwen pet spik, mwen fè mal la. Mwen fè pou sa. Nan da alit mezi, nan da yon mezi bel di al de di, bel de sa da alit. Se ou, mwen wala de mye. Mwen basen ne bazan de, wala sa gen ne bazan de, wala. Yo, avan yon papa men, da yon lèm nan telefon men. Yo, se zi ba yon sa mèche. Mwen zè lèm nan telefon men la, mwen mè zè ket mwen mwen basa avel pou yon. Mwen zè di mwen la di mwen sa, mwen kan mache tine ba zè klasi mwen klasi. Mwen zè jwè mwen pil mwen, mwen zè jwè, mwen sa ke le jwè se mwen, jwè men. Tout mwen mba li, mwen mge man. Tout mwen mba li, mwen pala avel, mwen se mika bon sou di. Oh, fwe, zè mwen kalot men, mwen zè mwen dem de yo. Kalot mwen dem de yo, wapa. Tout ba yon sa pase lout bo a? Mwen mdi mwen che, oui men. Tout sa yon se blom di jom we, nega yon pat nem mwen men, mwen palan ba yon baz, wak di so la sa, a mwen che, mwen ge so, wak di so la sa mwen che. A mwen se yon. Mwen te gita pa lo, mwen te gita douta deja. Mwen te mwen che jalou apil we. Se fek apil men, se fek. Mwen te yon son kon se fek nan ba yon la nan. Mwen kasi, mwen kasi. Mwen se, mwen te tia le zan kabay de sou mwen che. Konbari we. A ou konen men. La demote di baje mwen pati nan bazan. Nan bazan nou wap. Kate konan. Se vagabond, se klasi la klasi dali pou la li. On men. So, sa fe men. Mwen eswa basi nan bazan la men. Ha? Se pou sa bata li mwen la men, tout non. Se pasi ki sa re. On konen. Nan di ke men dali mwen ba ave. Mwen cha pale kontan nan a riga. Ok, nan se sa la. Ha? Wala mwen che kon kote, mwen kazon mwen nega ba. La yon mwen apse nou. Mwen sa. Mwen se oraje men. Ase nega ba ou di fela di pya sa. Yo se se a yeme, si yo pte nan plasman wata pre sa nou. Nega ba ou di che. Pa bez esplane men nek di nou. Disi nega api. La ou mwen talou we. Pa mi dati nan pita di baka nan. Se ou, fè gen sou bagay. Men avan, li fè mal, kom fel fè 2-3 jou soufri avan mrele.
Pali ba sa nan men, A, mese? nan pou gane gwa mwen chè. Di pou sa la. Mwen chè men. Mese si nou la, mese nan ton nou la, mese nou baka gen sisi gwa nou. Mwen chè, mwen e ade kon fèk. Te pou fèk mba bo espè nou men. Mba ben espè nou men e gata. Koman mi se di men?